Atongoria a ndini itiganĩte kauntĩ-inĩ ya Kakamega magomanĩte kũbenyereria ateti kwaria mĩario ya thayũ mĩcemanio-inĩ yao ya uteti nĩguo kwĩthema gũtuthũra ngũĩ mbere na thutha wa kithurano. Kama viongozi wa kidini tumeweza kaa chini tukaandaa ile inaitwa community manifesto kwamba mahitaji ya watu wetu katika viwango mbalimbali, kwa sababu tunahusika na wao na tunajua mahitaji yao na pia kwa kuongea nao. Maana pasipo amani hakuna maendeleo, pasipo amani hakuna umoja, na pasipo amani hakuna vile ambavyo tunaweza kutekeleza manifesto yetu. Atongoria ya mugite ni mathondekete cioneki ciao ta kanitha iria iribeaga ateti muoroto na kumaririkania uria magĩrĩirwo ni kwarĩria muingi matekweberia kiugo thayũ. Wakati huu tunaomba amani kwa kila mtu. Hatutataka viongozi wanaotaka kupata nafasi yoyote kuzungumza juu ya wengine. Tutatimiza kampeni ambayo ni mzuri. Siku ya uchaguzi itafanyika vizuri. Na hata mwisho pata tutawaenda tuwaeleze kwamba wamefanya nini. Ateti aria mekinyete gĩikaro-inĩ gĩkĩ morĩtie arunao gũkorwo na gĩtĩo rĩrĩa mekwariria muingi na gũtĩa matua ma kanitha. Wametupatia manifesto, kila mmoja ambaye anawania kiti atakuwa na nafasi kuangalia ni lipi atakalofanya, because unajua, as we know, the church has to monitor what the government is doing. Sisi we will carry out a peaceful campaign, a campaign that is issue based, a campaign that involves all places, na tutafikia kila mtu, tuombe kura kwa utaratibu. Na rĩrĩ twerekeire kithurano kinene, muingi ni ũrĩtio gũkathura atongoria aria mangi maretera maundu mothi wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.